boleh pergi kipai ba keberang pej ya kena kubur mentang idon hang neha dilihat anu mbak ni Delhi nak mta kena program tamasa sotrun maneka pineapple festival ya kebala penlong dak sarkar jela kebala sedang nadu ka shko tarik jong tau benai bare kebon penput no haka kasau tarik ikahi uju benai hak ni kaju kajaka kene ka diru kasin ke baar maka jela me khaya kala penlong itu bakum kene ka tamasa sotrun hang neha no mbak Delhi kata usnam arjar akulai dagatong ban kentiu bari rap ikinorep lakino asya ban tanya yeu sotrun on tahapo ka jela me khaya rei hang neha no mbak Delhi basi kiwi ru ki jela haus na marjar kulai baka me khaya ka penlong ya kebakum kan kata masa kibabun ki paiba hane hanong ba Delhi nolor kiwe ki breu ki sa hakane ka nong ba kilero e ka jingkyang jung sotrun wa penmi na po ka jela me klaya ontang usotrun hre kino khai na po ka jela klayu laru banwan ra e ki mar ki jungki kumi ki umso ba penmi hi no sotrun ki chips bat kiwe ki marbam bat ngiliyor uban ekran beti hak ba penpau ka jisa kemen baka sarkar klapila deki banwan Tenpau on tang hapok kejelah rei, wat hang neh nombak Delhi ru kunju. Temtang yang sengap ek bagi dan banong. Boleh sebut. Juicy and tasty. How was the pineapple? Oh, man. 6 piece. 6 piece. Did you like it? Yeah, I like it. Very juicy. Very juicy and sweet. Pineapple from Shillong and the pineapple which you get from here. There is no difference. There's no difference. Taste is good. Taste is good. And the difference, like between the pineapple from other states or from Delhi itself. This one much better than other states. More sweet. More juicier. This is good. Juicy. Thank you. Jung wanra igini giman niyo jingtip na po MSLS mar mga di member jung SSG bakateng di Badai Syadakar na po Shillong Tulu bahap po East Interior District te gijingwan jung ni shenehi ba ngilat restoma kumno ban temi yaki umso na o so truin te marsin yo jingtip ki kini department jung MSLS ki ai jingtip support block Nampak blok part ki ajin tip ini di member SSG balik ya ka berproses ya kini Josh. Iwan poi kita ke simbaar syukur tulik. Kayu sini he minta ngayu ima ka duna beliau tang ba kunta ken ka ki kicit ken kum ka sampel bagian persang bandi kumno don ru di beliau di boban peli ini ban le marketing mah ki link ini ken ki pan jumut ken ini ban lak ne ban penyo igini umso ban ra shene igini umso hi ngi penciet ya kisok ngi penciet be kunto degi kuri nene mau kicet be diton kunto te mentah ngi dangsang ngi cet kendiak ngi cet unta kuri san kuri ngi cet stok ngi dal de kunto ngi sa ekstrak ega jus ke jong ngi ekstrak ega jong nampang ngi sepen ngi sa pentlek ke umso mah disebut lagi preservative nangka ngi at jet kolor ke jong nangka ngi sa filter ken yu andal jet filter ngi sa filling yu dal jet filling ngi sa packaging yu ke seleb disebut lagi labeling ro hoi ngaladon ke karkhana ke berin mata ngadang jet supli meneu benai jon khat arterik ka yu kabiang hi pawan aku office jong ka make products kedai jong ka government fruit center kedan Shillong di kini ki wan khat ingi hangi bandi kini ki tiar bansil ang kini ki jam ki ashar ki pineapple slice ki slice tahi kayu chene te ka biang hi ben hadu kata-kata kampat ayu hi ka chubiang hi ka ayu kayu ka hat menta te ai ki che order kamtam chabar le kom unitan de jackfruit ru ki buan ham ta ben ki order ki bro sabar ta kada kador ti kalong kaju his kador kambabu Shillong kat tahi senir ngidi kat tahi nati Shillong tinggal buan sin hi bangali exhibition
Te shani shabat te tamenta shisien hi ngadangwan experience tamenta hi. Kila pa sya Bombay, Bangalore, shani sya Delhi, ngadang tetangkat tahi. Actually, Meghalaya variety, we call it Q variety. So right now we are selling the Q variety. Why? It's because it's a pure organic, and the Meghalaya soils is pure organic. We don't use any chemical fertilizers. So that's why we are introducing our pineapples, and this is our second time here. And we are co-branding with the Safal, and our brand is Meghalaya Collectives. So we are here to introduce our organic pineapples, and people from Delhi are enjoying a lot because it's sweet on earth. It is the sweetest on the earth, and we love people from Delhi here enjoying. And if you want to taste for the trial the juice, then you can go just over there and they will slice it for you. So here we only have the Q variety. The price is for the small one, it's small one is for 80 rupees, and the bigger size one we are selling 100 rupees. But if you buy both, bigger and the small, then we are giving for the 150 rupees. Yes. Terminal kan dari Kumi Horticulture Development Officer aku district tapi posting ke DPD so nunggu headquarter sedang itu mendin sini tentang koordinasi bahkan put aku ke kantor baik katsau karena itu mendin kantor hatu kantor trik ka thong hi ka kan ketika posisi kebersihan kalian ke government lembaga department ki thong di long ba na ba ni gadi bai haka dojong sutun ini dojong sutun hapa ki wat pan sapan sabar kan kodor kamhe pat pas gowe kan nom don su kumat glot kumbolong muswa di nong lep ba kantam kan jongi kan boy di sistem tu ada don sutun isu ada kapor pula ini lagi mesin ki profai kalau hak tu kapor orang ba gador nagasan spa Kuri bukan kuri sistem, kau hadu aspa sentuh aspa. Si dapat kelapat seka in terms of kilo tang apa tang 10 kilo rumyor. Si pembolong mentah kalau sedang hir kenor. Karbar kau ini suatu pengira vaksin ni, bagi layu kadat lembaga jingpre sistem lembaga department, lembaga government milayu pan supaya direct dari company sini. Pembolong kumnong kuduna sampai ada bayang tak aplikasi kilo sejauh ini. Dari hak kata komunitin baru logistik nong rep pun ai, namun naga jaka bagi sim yusuk tun, dari ngiyo arkut kamu nong rep lalai, layu nong dah, ini kata rundon kamu nong repan slide, ya ketum slide, ada ya hador kata ni dengan dia jongi jelong pada disutunat ini kerban hi benang ni sekemat tu, jenang yuk ke tim supply konsisten, di nang penong rep kamtam di pot lang kowe ko di pot lang dai busuk ron utang dia untuk kodor lembaga jingkiang jong ur betuna hakung tu pot le penong rep pun susah rena do jingwan kan jinyarap untuk department gila la ban yo pot lang la bisnya bladep uno irang yo kan lai ka satu kas kilo andre haki por miswa tangsan ka pun yo betul dikata kedai kan kecil koy kau kan kan jing simti rasal kali ni galat dia berap hai nong dem intermen ban kisnem banwan ro in yo su juga bukai ga jinya dei bat ini companies na kumolong tak di modal dei negali no jong ko long tangi ai big had no form of fresh produce wa de negali no jong kipat long ki pha bi kali jong ki refrigerated brand nang so pat ni consignment hab ada santon ton newton unta terder kumulong mentak ki kisim fresh produce tamne adin kata pat ni patu pagi pagi Idon kampak ke Bandung kampung san ni tang ban jo gador. Pansan ni. Obi kaliak mutaki ke yang kasih kan kerja kami ini kali district. Pat ni don baru harus. Tadi ke jinglok musim penting kami. Musutun udon kami ka semi ka riset create ada ka besit ma ada dekat cakap create ke jingtiang jong kam don. Ting ku create pelat sentuh orang ni. Dewe dia kata. Dan kita cakap bitung sumi nungkan dekat jingtiang kam don. Dekat create dekat. Dia kata kita